Sun Santiago capítulo 1. Hoon Santiago on, yabaton te diose sok uk te kahwati Jesucristo e. Yapat beyesh abotanik haesh te lahchay chahpesh, te sumbalesh Israel te kukemesh tas pamal balumilale. Kermanotak, yaskan te aybayas buhts abotanik yuun te kala aybayal tahchaf abokolik, te yash kashesh te kinale. Melel anahix te hol te yeme yichan yip te shunhela abotanike, te meyas ik abonik te abokolike. Kashem toshan akame yichip te abotanike, suentayun hich metzakal ya chunik te diose. Hich mayukish biyan yaskan abonik a. Te me ay mayuk spihil abotanike, kambe yaik te diose hich meyayak beyesh. Mapis biluk yayak stukel. Sokmaba amen yayay te bitil yayich kanbele. Hak meto. Yaskan te sok chunhela botanik ti yakambe yike. Mamesh ayan abotanik tas tohol. Melel te macha yash ayan yotan tas kanele. Ha pahal sok te shtal shbat nash yash eanot yun ik te mare. Te mehich te abotanike. Mamesh akoyik te aybi yash akbotesh shutuk yun te kahwatike. Melel te chebet te abotanike. Hich mayuk bila lek te yashu abunik spasele. Te kermenotik te pekel ay te mayuk bi ayune, binug nashme yotan yun te bitil Dios yastoyes bots koplal yune. Yan te machek ulehe, binug nashme yotan yun te yash pekambots koplal yun te Diose. Melel te machek ulehe, hapahasok te nich bamal, te mashu yashalah te kinale. Yun te kalal yashloktel te kale, sok te metulan kishnah te kinale, Yashtake te bamale. Sok yashluba koel te sniche. Te yashchay a te yutzilale. Hananish hish te kulehe. Hiches chay bael te kinal sok te bila yaspas ganar ay. Pina shutzil te machahun yotan yasik yun te svokole. Yun te mekuch yun te svokole. Yame yich corona sventa kushlehal. Jabi ha te yalos Dios te yakbes pisil te machatik ush ta yotanik te Diose. Te me ay machalastas suhel tamulil, mameshial te ha suhot yun te Diose. Melel te Diose maschun suhel tamulil, sok mas suhawan tamulil. Melel ta sventas biktal yotan te machayastas suhel tamulile, hi cheshnitot bael tas pasel te bila malekuke. Te meyash ipa te biktal otanile, te yash chikna a te mulile. Sok te melayuchip te mulile, te yash chikna a te lahele. Kermanotak te bayal koshesh ta kotane, mame shovehesh. Spesil bila lek te kichotike, sok spesil mahtantik te helaben yutzile, huem tel ta kahal spesil. Te haya kobotik te tatik te las pas te kaal, sok eketike. Talel aistukel, sok shuht mashiana te shohobile. Tas ventas kanhelio tan stukel te layak, cha ayinukotik shan tas venta te smelelil kope. Sventa yuns basit yabas unub yashkotik, tabay spisil te yat els pasohe. Ichon kermanotak, te bayal kushesh takotane, chapalukushme yawayik stohol te bila yash jich alele. Mamesh kopohesh ta ora. Sok mamesh ilinesh ta ora. Melel te yilimba te answinike, mahawk yaspas te bila yaskan te Diose. Hichun ikita yaik te bila ilaybile, sok spesil ta chaf te bila amen ta pasele. Pekeluk me shabaka baik ta yayes tohol te skop Dios, te yayich tsunel ta botanik, sok te yashkola chulelik yune. Hawk meto. Pasaik me te bile yal te skop Diose. Mame hawk nash te yawaik stohole. Mame shalolay abaik atukelik a. Melel te macha hanash layay stohole. Sok te mash chuns pasele. Hapahal sok tulbinik te yayil sit yelaw ta espejo. Yayil te sit yelawe. Hawk meto. Bael to a te yeschay ta yotan ta orae. Yan te macha ya yil ta lek te bila ya yal te mandalil, te yash akawan ta libre, mamesh chay ta yotan te bila ya yosto hole. Akames pas,
hich me yich bendición te me yatelins pasele. Te me ay machayayal te chone talek te diose, te me masnas komel te yak'e, hanash yaslolais bas tu kelabi. Shut mayux ventail te bitish chone taskop te diose. Te bitil ay ta chonel talek te diose, sok te makapaluk ta mulil yayil te tatik diose, ha into, ha te yashk ushtay me ba alaletik, sok me ba ansetik te kalal ais vokolike. Sok te yas kanantes ba yuun te bila malekuk ta pasel ta balumilale. Sun Santiago capítulo 2. Haish hermano tak, te aish unhela botanik tas venta te kahwalti Jesucristo te hela ben yutzilals tukele, mamet sabeluk na shabunik te mach alek ya wilike. Hichbitil te meyash och tabante atsobo abaik, tulbinik te aish chokov, pasbilta oro, sok te buen tuhbil te skus pax la pohe, sok te mesh och yan vinik, te me bas tukel te mayux tul te skus pax la pohe, sok te me bina shabotan ya vik ochel, te macha tuhbis skus pax la pohe, sok te hich ya valbeye. Naklan lito, tabay in lekin naktibalto. Te me yabute. Yan te me bae, hich ya valbes tukel. Te hate ban teklan lumto, o naklan talum. Te me yabute. Mabal yakalukesh tas tsael te macha lekya vilik tabolilike. Yunanish amena botanik te biti hich ya pasike. Kermano tak te bayal koshesh takotane, ayabaik stahol into. Mabal hauk sabilik yun Dios te machatik me ba ayik lito tabalumilale. Mere khas kule halik yashkot te aish unhel yotanike. Sok te yash agbot ainukik te a taba ay ta ahwalinel te Diose. Hishte bitil jalobes koblas pisil te machatik ushe yay ta yotanik te Diose. Yan te haishe ya wilayik te me bae. Mabal hauk yakbe shabakolik te kulehetike. Mabal hauk nishte yayik esh bael tas tohol te chaban manehetike. Sok mabal hauk nishte kulehetik te yaslaban beyik yutzis bil te Dios achunehike. Hatolek yashkoesh tas tohol Dios te meya achunix pasel te semandal Dios te kahas koblale. Hish te bitil tsibubil tas sun te Diose. Ushmesh avai te apata shuke. Hish te bitik ush avai aba atukel te haate. Te shie. Yan te metzabina shabunik te machalek yavilike te la taish amulik a sok kechelesh ta yichel castigo yon Dios tas venta bitil la kashintay te smandale. Melel te macha huish un shunel te mandalil yon te Diose. Hauk meto te malas kashintayik taluke las kashintayis pisilabi. Hanis tukel te Dios te hich layale. Mamesh avai mulve. Te shie sok hich la hialshan. Mamesh avai milav. Te shie hichun te me maba la vai mulvehe hauk meto te me la vai milav la kashintais pisil a te mandalile. Te haishe yaskan lek yashkopohesh sok te lek yawak abaike. Hich bitil te macha yayich chahbanel yun te mandalile. Melel te macha maba layay kushtay banehe. Hanish hich maba yayich kushtayel u. Kalal yayich ichel takop. Yan te macha layay kushtay banehe. Lek meyash ilos tukel te kalal yayich ilel te yatele. Kermano tak. Biyash lok yun a te ay macha yayal. Te aish unhel yotan te me shut maschikna tasventa te yatele. Yabash kol yun awai tasventa te unhel yotane. Hichbetil te me aitul kermanotik. Chikan te me ants o te me vinike. Te me mayuskus pak sok sveel yashtun yun te huhun kale. Sok te me aitulesh te haishe te hich yaval beike. Lekay kermano. Ban mame shamela botan. Ishinan me, vian uchahan, maklina batalek, te me yabute. Hauk meto, te me maba yawak betzin, te bila yashtun yun, sok tes baketale,
Bile yasta yuna ba ay ti hich labal beye. Hananish hich tish chunhel otanile. Te me mas chikna tasventa te atelile lahem abi. Ay macha hich ayal. Te haate ay chunhel abotan yan te jone paso lekil atelil shi. Pitil yabak bon kil tish chunhel abotan te me maba chikan te abatele. Yan te jone ya me kakbatabil tish chunhel kotan tasventa te kate pasoje. Te haate achune te junash Dios aye. Leknash te bitir hich achunehe. Hak meto. Hich chunehik uk te pukuhetike. Sok yashnik yutanik yun shiel. Ihanik me, sok naik me te shut mayuk svente el tish chunhel abotan. Te me machikanuk tasventa te abatele. Mabal hauk toh ilot yun Dios tasventa yatel te tatik Abrahame. Te kalal hunash yotan. Kasmil taskatihibs matan Dios tesnichan Isake. Naame tibiti tishunhel yotan te Abrame. Snupines basok te yatele. Hisakal ko tishunhel yotan tasventa te yatele. Hich kota pasel te bilatzibubil hilel tasun te Diose. Te Abrahame lashchun te Diose. Hich to akotas to hol Dios yun. Te shie. Sokich kots koblal te Abrame. Te ha mero sois basok te Diose. Te chikan yavilik a te Dios. Yayal tahamal te to yashilot yun Dios te ansvinik. Tasventa te yatele. Mahagnash tasventa te chunhel yutane. Hananishich kot uk te rap te mulavil anse. Hato ilot yun Dios yun te yatele. Te layik tasna te tsahtayvanehitike. Sok te las lebey te bitil yashlokik bael tabay te lume. Hich bitil makushuluk a baketal te me mat te yuk a te achulele. Hananish hich lahem te shunhel otanil te me mayuk te atelile. Sun Santiago capítulo 3. Hermano tak, halek te mabatsobolesh te bihuk te svane yashkweshe. Melel anahik stohol te hootik te bihuk te svane hotike. Ashem toshan yakishtik ichel ta kop yun te Diose. Tahpisitik bayal vuelta ya shelabotik ta kop te a. Te maimach amas shelav paluk te skope lek meta vinikis tukelabi. Sok yashu yun stohteses pisil te sbaketale. Te kalal yakakbetik freno taye te caballo etike. Hich me yash chumbotik mandaltik a. Hich yashu kuntik stohteses kohtol a te sbaketale. Ilavilik te barco etike. Manchuk te me kashmuke. Sok manchuk te me bayal yip te ik te yash teno tabel yone. Hak meto. Sainas tukel te stihibal te yas tohtes tabel. A te yahwal te bantes tohol yaskan yashbah tsoke. Hanish hish te kaktike. Sainas tukel. Mas pahbes mukus pisil tibitik aitah bagetal tike. Hag meto bayal yahtoy batik tak opsok. Hich koem bitil chin kah te kashmuk yashtil bael tak akel a tikinale. Te kaktike hich bitil kah. Hakun yavil te nohel ta mulil te aitah bagetal tike. Te yas boltes pisil te bagetal tike. Hanish yastiles bot hachel yon pisil te kushlehaltik. Sok te kah te tilem tel tabay infierno. Sobol ans viniketik te yashu yunix man sok te sel. Pisil ta chap hamal chambalametik. Sok mutetik. Sok chanetik. Sok chambalamul te mare. Bayal vuelta huish yunix man sok te sel. Hak meto. Mayuk tuluk te yashu yun yastohtes te yake. Mayuk ta komel te sbolile. Mele nohel ta veneno. Te yayak lahele. Hanish te kaktik te yakalbetik yutsis goblal a te tatik Diose. Sok hanish yahbol koptetik a te ans viniketik. Te ha aslok tayes ba a te Diose. Hunash te ketike. Te yashlok te a te lekil kope sok te bol kope. Kermanotak. Mabalek te hicha pastike.
Aybal yavilik te junas lok ha yashlok tel tabay lek te hae. Sok tabay cha te hae. Kermanotak, yabas pasabay te yasitin olivo te tabantis te igo te. Sok yabashuabay te yasitin igo tabay yak ul te tsusube. Hananish hich mashu te junas lok ha yashlok tel. Sok tabay lek te hae. Sok tabay yatsamul te hae. Teme ay haesh te ay spihila botanik, sok teme ay bila anahix tohole. Akame ta ilel ta swenta te bila lek ya pasike. Tebe te ay spihila botanike, pekel me shavaka baik yun. Yan teme nohel a botanik ta biktal otanil, sok hesh otanil. Mame shakuya baik te lek ayesh. Sok te spihila botanike. Sok mame shasut. Talot te bilas melelile. Te bihil otanil to, mahauk talem tabaay te diose. Habihil otanil sventa balumilal. Sok yun te chich baket, sok yun te pukuhe. Mele te biktal otanil sok te toy baile, te yashignah guerra. Sok spisil tacha te bila amene. Yan te bihil otanil te talem ta toyole, mayuk bila kapas tukel Yicho lamal otanil, sok lekil otanil, sok yutzil otanil, nohel tak ushul otanil, sok lek te sit yake, mayuk chebal otanil, sok chalam otanil. Te machatik yantayik spasel te lamal kinale, hayas tsun te lamal kinal, sok hayas ka te toh otanile. Son Santiago capítulo 4. Bante ya shacha baay te ya kontrin abayke, sok te ya tsaka bayke. Mabal hauk te sbiktal abotanik te spisil ora yastuheshe. Yashbikta abotanik, pero te me mayuk bila ya taik, ya bayik milav yun. Sok yashtil haches lab abotanik yun. Hauk meto. Teme masha taik ti bila yak anike, hich ya tsaka baik, sok ya kontroin a baik yun. Masha taik ti bila yak anike. Temelel masha kambe yik ti diose. Manchuk teme yak anike, hawak meto, mash ak botesh. Yun maleku kabotanik tas kanel. Mele khana yak anik yun te yasbusna abotanik yune. Mulawil ans vinik, yung bal masyanaik te machatik hun yutans basok te balumilale, has kontre nehik te diose. Machauka te hun yutans basok te balumilale, yunanish has pasok ta kontro a te diose. Hasmente te histibubil hilel ta sun te diose, te espiritu te yakos na imbotik kotantik te diose, bayas kano tayotan te shie. Bayal yutzil yotan kuntik te diose, hish te bitil tsibubil hilel ta sun te diose. Dios kontroine te machatik stoyos baike. Yan te machatik pekel yakos baike, yash kushtais tukel. Te shie, hish yun aga baik tas kap te diose, pasaik ta kontro te pukuhe, hish meya yikitayat hilel. Noptsahanik tas tohol te diose, hish meyas noptsa, tatoholik uk. Mula viletik, pokakabik haesh te cheb abotanike. Aka baik ta uste sel. Mela abotanik, sok oketaya baik, te atsehike aka katbuhuk ta okel. Tesbuts abotanike aka katbuhuk ta melotan. Bik tahanik, metas tohol te kahwaltike, hich meyas toes beyesh akoplalik stukel. Kermanotak, mame amenuk shaval beya ba akoplalik, sok te yantike. Te macha amen ya yalbes koplal te yermanoe, sok te yaslebes mul te yermanoe, ha las kontra koptayish a te mandalile. Te mechat kahal ya baka ba yuun te mandalile, hich mabaya achun spasel te biya yal te mandalile, hanasha koyo haba ta juez yuun. Hak meto, hanas tukel te diose te yako te mandalile. Yashu yuun te yaskolta yotike, sok yashu yuun te yayakotik ta chayele.
Yante jaate, macha kuya ba te ya debes mul te yane. No pa bayik talek te hichi avalike. Yotik sok pahel chave yashbotik tabay inlumto. Yame shalahotik hun habil te a. Yame kaitik chumbahel sok mambahel. Hich me pasti ganar te shaeshe. Hak me to masha naix to hol te bila yashkota pasel te pahele. Halbal ka yawayik te yashkushineshe. Mele te kushle haltike hich koem te bitis sabdum kinal te akna shishikna sok yashchay bael ta orae. Hayas kan te hichuk yavalike. Te me hichas kan te kahwatik sok te me kushulotik ae. Hich me pastik. Shaish yaskan. Yante haishe hanasha toya baik sok te akopike. Spisil te toy baile shuht malekuk. Te macha yasnas pasel te bila leke te me mahichuk las pase ha mulil abi. Son Santiago capítulo 5. Aya baik stohol kulihetik. Abunanik meta okel yuun te woklahel yastal ta toholike. Kae mish te akulehalike. Soklahemish ta hoch te akua pakike. Tsaiku benish te oro sok te plata bunike. Hameya yak esta kabal te tsaikul te atakine. Sok yames lahimbeyesh abaketalik hichbitil te kahke. La tsobekish tak ehel te akulehalike. Manchuk te mes lahibalish kal ayotike. Ayawaik stohol. Yak tak op ta toholik te stohos kap te ateletik abunik te atehemik ta kinalike. Taska te la lola yike hich mala tohik. Te yok el te ateletik abunike. Kotish ta shikin te kahwaltik te spesiya shuyone. Linash ta balumilal te lek kushulesh ta kinale. Spisil ayabunik te bitik yasmulan te abaketalike. Hich kwemesh te bitil wakash te yak tahu pele. Te nopol stas kalelal te yayich milele. La lebes mulik te machatik mayuk smulike. Sok la wakish ta lahel. Hak meto. Te machatik mayuk smulike. Mabalas koltais baik tak obstukelik. Hichuun kermanotak. Hunu kabotanik tsiko kabonik te avokolike. Hato te mechiknah tel te kahwaltike. Hichbitil te mach yat elenes kaltayel te kinale. Te yas malibe yutzil sit te skale. Yaskan te hunash yotan yas mali te bi ora yashtal te haale. Hich uk te haeshe tsigukme avunik. Akame yip avotanik yunopol yashtalish te kahwaltike. Kermanotak. Mamet talel kasheluk yalea baik takop. Sventa yun mamesh akbotesh castigo yun Dios. Te juez ayishta tinail. Kermanotak. Hok me te ejemplo ta toholik te las sik svokolik te nameik inal alvanehetik te kopohik ta sventa te kahwaltike. Hich ay te kotantik te binash me yutzil te machatik yasik yunik te svokolike. Hich bitil hop. Te abayo beyik stohos koplal te bitit tsik yuun te swakole. Sok anawhik te bitik ot talok el yuun kahwaltik tapatile. Melel te kahwaltike bayash kushul yotan sok yasna yobolih batik stukel. Hauk meto, kermanotak, ay bayas koplal into. Mame shabak ik ta testigo te chulchane ni te balumilale. Sok mame ayuk yan te bila yawak ik ta testigo te kalal yashkopoheshe yak shaishme te mehiche. Huuk shaishme te me mahichuke. Sventa yon hich mash yak esta castigo te diose. Te me ay mach ais vokole jame akaskopon te diose. Sok te me ay mach ais busyotane jame akaskahintay te diose. Te me ay mach ay ta chamele jame aka yiktel te anciano etik yun te iglesia Sventa yun yashkopon bot Dios sok ta sventa sbil te kahwaltike aka yak beyik aceite te chamele. Te me aish unhel yotanik te kalal yaskoponik te diose hich me yashkol te chamele. Yamesh has esot yun te kahwaltike.
Sok temestaos mule, yames passport perdon yuun. Hich yuun, albeya baik tahamal teme ayamul atauhike. Sok opon beya baik Dios, venta yuun, hich meyash lamah tichamele. Te kalal yaskopon Dios te machato yotane, bayal yip yashkot. Hich betil te Elias te albane yuun te Diose, te pahal chich baketotik soke. Te kalalas kupon Dios yuun te maba yashtal te haale, hich maba tal hal o shep habil sofwakep u. Tapatilas kupon shan te Diose, hich tal haal ta chulchan. Hich sitin awal sunubiletik talum kinal. Kermanotak, te maay macha la yikit taish tayotan te smelelil kope, ayuk me macha yaskoltay te yasutes yotan. Naik me te macha yaskoltay sutel tul mulavil te jove hemish tabe, las koltay beyish talahel te chulele. Hish la yak ish ayuk bayal tahten mulil a.